Mbahaye ikaze mwese mukunda ibiganiro tubageza. Uyu munsi ngarutse ku nkuru y'ibintu bitari byiza biri kuvugwa muri Kiliziya Gatolika, ariko by'umwihariko reka tujye mu majyepfo muri Diyosezi ya Butare, aho uyu mufurere yaje kwitaba Imana hagafungwa bagenzi be b'abafurere. Ngo Huye barimo abafurere babiri bakurikiranyweho uruhare mu rupfu rwa mugenzi wabo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwohereje mu bushinjacyaha dosiye y'abantu bane bakekwaho uruhare mu rupfu rw'umufurere Benoit Hategekimana wayoboraga ishuri rya Ecole Primaire Autonome de Butare riherereye mu karere ka Huye. Hari tariki ya 2 Nzeri 2025 nibwo Furere Hategekimana Benoit yitabye Imana. Aho RIB imenyeye aya makuru, hakozwe iperereza. Ubu hakaba hafunzwe abantu bane. Abafunzwe harimo abafurere babiri bakoranaga na nyakwigendera ndetse n'abandi babiri bafite aho bahuriye n'iri shuri. Igihe yamenye ko iyi dosiye yabo yohererejwe mu bushinjacyaha tariki ya 18 Ukuboza 2025, ndetse kuri ubu bose bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ngoma. Iperereza ryagaragaje ko mu ijoro ryo kuwa 1 Nzeri rishyira kuwa 2 Nzeri aba bose hamwe na nyakwigendera bagiye kwiyakirira muri umwe muri abo bahava saa 7 z'ijoro, ariko Furere Benoit arembye kuko atabashaga kwigenza. Ubwo umwe muri abo bafurere bagenzi be yamujyanye aho babaga aramuryamisha kandi yarabonaga arembye. Ku itariki 2 Nzeri saa 9 nibwo Furere Benoit yajyanywe kwa muganga mu bitaro bya kaminuza bya CHUB Huye. Umuganga wamwakiriye akaba yemeza ko bahamugejeje yamaze gupfa. Abaregwa bakurikiranyweho ibyaha birimo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 244 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo umuntu agihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'izahabu iri hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500. Banakurikiranyweho kandi icyaha cyo kuzimanganya ibimenyetso giteganywa n'ingingo ya 245 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano biri muri rusange. Ugihamijwe n'urukiko agahanishwa igifungo kuva ku myaka 2 ariko kitarenze 3 n'izahabu iri hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni. Reka twifurize nyakwigendera kugira iruhuko ridashira, kandi namwese mubonye iyi nkuru muze tumusabire.